Amen. Praise the Lord. Glory to the name of Jesus Christ, and greetings to you all in the lovely name of our King, our God and our Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Blessed be his name. Ia le tua, aftai le suafa mamalu, ilona alofa tu noa molona anga le leia vi ia le suafa mamalu, polo tātou faola. Ia o lea watoi momoni manuia mai, lo tu soifua. Ia mes foi o lo mātou malosi, i le nei tae au le whai unga, ngā ruang whai o le nei mai aso, e ui lava e wha au au tiu te onisi, i le weekend, ia o leo tātou tau nuu mai, i toi aso ngā ruang ai masani ai, ia le tō tele, ia, pia lava le tafa le ralolangi o lo e mafuta mai ai, ma maua mai ele ni au au nanga, ia mātou te o whalofa, ma whata alofa atu ia te oe, ia lo mai ia, ia le vola am, tani ia tātou por kalama, i le nei tae au tālo, nganga pa ia e, ko mātou whale atu, ma nea nganga whaalo alo, tāpā lava lau soani, e mai seo manuia o lau whau unga i lunga ia i mātou, e matala ai la mātou whaalongo ma la mātou vai, e manino ai la mātou tautala, ma la mātou tatalo, e iai le upu o le poto ma le anganga whaalinga i tatono o mātou loto. Le upu le ata mai ma le anganga o le malamalama, e whasoa ina i le tala le leo lo malo, sufi o lātou loto, whatupu lo mātou whatuatua, nane la mātou au o mnanga ia te oe. E le ngata i nei aso, ao aso uma o la mātou fo lauma. Ia, whamanuia i la upa ia, uso fo i wam whai o la mātou mafuta, ia manisi fo i lātou te mai moina i staimi muriani. Ia iai le pa ia o lau o fio, ma le manu o lau fio, i lunga ia i mātou. Sausauina i mātou, i nei tae au le toto le tamai māmoe, whapea fo i le nei a wala o sota, inga o mātou whangaina. Le tau nuu ai le manuia ma le fia, ea le nei fo i maafutanga ma le nei pol kalam. Fo i le vi inga ia te o Yesu, lo mātu o li lo mātu whaon. Amene ma amene. Hallelujah. Ia, ta tātou langi le vi inga le nei whai mai, waso ona ori lo loto ia Yesu. Waso ona. Amen. Wasa ona ori nei. Wasa ona ori nei. Lo ulata ya Yesu. Ua ia whala ia te auola, le pese fō, pese alelu, o le lau loa ganga o Yesu o le whaolama, ua o li ai. O le tau tongo ai la au, lo o la ua whai nei, talulo na lo whai a te ua mu, oi mea lele, pese alelu, o le lau lo ganga o Yesu Yesu o le whaolama, ua o li ai, o le puola mai, se pama ua toto, o lo lava le pongai ora, ua mio fo, pese alelu, o le lau loa ganga o Yesu o le whaolama, ua o li ai, o le ila leo langa nei, atole atali,
o le tofi ele lei olo ua mausali pese pese alelu o le la loa nganga o Yesu Yesu o le faulama ua Liolia pese aleluya ole la loa nganga o Yesu Yesu ole faulama ua Liolia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ya, ola ale mea re ona ori fua. E ori ona ua iei le file mbua le atua i to tono o tātou loto. E ori ona o le aso fau a whaopopo mai. Ori ona o le malosi ua tulu i pea e le eri. Wa tātou waba i atu a malama mai le nei tae au oso mai le la. Ia whawhio i e to uluwanga. E o vaenga umalava leo. O le foafoanga le atua e fesosoani e tautua ina o e mahau ina ia mua pea le malosi ma le ola malolo ina wale whenga iei tiute ma whaiva ma whe au so se lava singa e me se fwoi so se nafa o te tofi ei tātou o tātou ria amen yeah, praise the Lord nei tai ao tātou mawhtanga ia wha malosi a te oe mai le tusi ale Amosa le perfeto Amosa ona mata upu e tolu, anu fai upu e tolu. Ola iesi fai tau pupu lava le nae fia fai tau wina mo i tātou le tai aore nei. E wha pēlo na fai tau ngai le ngana Samoa. E wheo ai whatasi ea se to alua pe ale e loto ngatasi lau. E wheo ai whatasi ea se to alua pe ale e loto ngatasi lau. And from the New King James Version, the book of Amos, chapter 3, verse 3. Can two walk together unless they are agreed? Can two walk together unless they are agreed? May the Lord bless the reading of His word. Ia o le whaitaunga nā le mauna mo tātou nei tai au. Au tūla le tautalanga I le whisiri whapea. Who will you walk with? Who will you walk with? O ai lea lua te sāma wari whātasi. O ei lor tangata nei luma o e. Ngai mua kui ai. O ei lor tangata lea mi foi lo ututau matau. O tangata lea mi foi lo ututau ngā wale. O kahaka lea muri mai eki. O e malama ia. O ei loa whenga lua amata mai ai. Ale lua mele fai. Ei lor tangata nai lu te ngalu lua whatasi tono le kālesia. Ei lor tangata nai lu te nonofo whatasi. Lau to lua, po lo watali I po lau whanau. Le tangata nai lu te whainga luanga whatasi. O tasi lea mea o lo whapenau na iele soifuanga le nei. Awawa e sila fia mo tātou iloa. No one stands alone like a mountain. E leisi se tuto o tasi e pe o se maunga. Nau le maunga e whaitu o tasi. You need others to help and to support you. And also, people need you. E mana o mia tātou e isi tangata. Tātou te mana o mia fo isi tangata. A le mea le tā ua lo malamalama. O le tangata le lua te o whaatasi, lua te whainga luanga whaatasi, e tutusa o lua loto. E tutusa mea lua te fia iai. E tutusa I anga matua I ngā mentality le mawhauwhaunga. E tutusa le tō whama mau, e tutusa moe mitinga lea lua te ngāru lua whatasi. O ia te ia le vision le I tono ia te oi. O ia te ia le ngāru enga le te ngalue. Ia paswate ta inga I tono le kālesia. E fia I ti a kono maa o le vision le wa se ato le whaiwhea. Wai po le ale ma losi o onga ale auna ia po le whaiwhea. Ai a whai ele follow ai a tangata roto. Ele whainga kahu. Ele ala sa uele
le fesili le perfeka le Amos a kongu pe kau se ha se kala ngo se o ingi sili kanga kale Amos le perfeka le a o le fesili le makua isa o le ile vai kai miringi e mafua ngo sa langa e ao inga fili le po wai le e lu ke o fakasi inga nge sa kia o ile ala langa ile kele vave o le technology le o ia ile kai miringi fai ngo fia ia trap kako fai ngo fia ia nga ia se fa le kongu ya kako pe ale sa o ia ka ngaka kako ke ngalu lue kako ke fewa kako ke fa wo ia kako ke mafuka pe o nga share kwa ngafi ile kulanga foi le the law of association ia fa wo tangata matsa uleri ia fa wo tangata tamamai ia fa wo tangata popoto ia fa wo tangata te loe mo ai se merele se meanga ia la wa te so ni mai le tai aole e ma fai over ka singa ngaka pe fa ia se la koro I don't think so le pa penga fo ia ki o mo lo ainga lo fa nau ia agree ia tangata ia le to lua ma le whanau ia te oe le mele ua e whaia. Pe a whai o se mele lei mai le atua. Ai a whai e leo se mele lei mai le atua. Koe siaki la koe whakulanga le mea. O e le se me fwoi mea le a muri a koe ia. E le whawhinge maka mai ki e koe pa wape a le se se le mea. A koe ki whai. Lai whai a koe o ki a la e alua. Uso le winga le tala. E ko ngofo leira lo maka karo. Ma fili. Ma whau se mea inga lele. Pa pe nga fola kanga ka mai nga lulu maka ko afa pe wa invite kanga ka mai nga lulu fa ka sima oe o kanga ka ko singa mai elevation le male nga lulu ia agree kanga ka ile mere ke faia ai le nga foi nga mai nga lulu pe a faia le agree le mere ke a war facility le wa vai mai sa mai can two walks together unless they agree ko mai angir ka e au fo ilunga le wala wat fo fa funga e saule news kwa uma kala ngale pale mia le nia tu nu ia male pale mia e por presidente o por moto solomona for many news it was a positive talk ingo se kala ngoa ngoa male ka ua ta kala ngoa ai ile fa ua winga o le fainga fa pa anga a tu nu e lua langa ka nga grief a kasi ia kai ia mai se me mara ve fai inga ia manguia le ngalu fa penga so se me la vole olanga ngi ngaluenga a fai ele a kui kanga kai le kampangilia ele lua me o le kaunga e aru ese pe ke fa ma vai pe kaunga e ka kala ia ile mele ke le a kui e fa penga me au ka alo a o fe vai ha ile au ko kongu e mau ki ngoa ako ele se malo ele se manguia e ka kauonga kriva kasi kanga ka umba ile nga luenga le fai pe onga ka ua kasi kai ka ua foi i ko ngore malo kele ua fai langi le fo mai united we stand and divided we fall o le foi lai ka ua ka kuboli ile mata yes furu limba o lona fai po sur fa ai ka nga ai pe amoso kai mi fai mai le upu ala tatori a fai fo e taita ina le tau waso ele tau waso ran meku pa u fa ka siele ko ngole lua o longa winga e ka kauanga e muri le ngaka e makala langa va ai fa le nganga amen muri le ngaka ele ka waso fa le nganga e ngake i loa le mele lu ke o yai ngake i loa le mele lu ke faia ake lo fo ile fasingo manga amen if you are going to make it to your dream you are going to have disassociate yourself from certain people and places o le challenge there a fai ke manga o ka ngu lo mo mitinga ai mai se o le visiona po le tofa mamau au mai le tu e ka kauanga e aru ese mai ka ngaka ele kukusa o kouroko ele ngaka o ka ngaka a ngofuanga e ke loa e a whainga ia le manu lauti po le moe mitinga po le tō whama mau o tu ina ia le atua i tono loloto
Aua ka ko ke muri I kai ngā kawaso a ka ngaka e kawaso whaleanganga. Don't be, you know, be foolish by following those who are spiritually blind. Aua ka ko ke muri ai. Langa e sea, langa a whape kawaso whaleanganga le tangata. Longo winga nga ke leiloa le mea leanga. O lo i ko kongo o se sio o manga po se ngofuanga. E ongo ko wo o yeli sabaringa, ai a whainga i oko. O nga le lei leo le mea leanga, ai leanga le mea le lei. Longo winga ka ua ke le kangaka e le lei langa wa ai wha leanga. Spiritually. Amen. O lea lai whai mai, o ai lea kou ki saba vāti whakas. O ai lea kou ki ngā rue whakas. O ai lea ke mafuka i ia so umam kai o ai le rua ke ngā rua whakas. What's the point o le au maingar kaka kusa pe ke le longa mafo, longa i loa, the intellect. Ai, kusa foi pe ke le anga kupe, pe ke le longa marosi, pe leo ke le longa leo. Ai a whaia le ke le long longa loko ma le tofa ma mao le ko kongu ke. What a waste. Ele anga mai a mea ele nga ka ole ka le sia ya o ko kongo le ainga por fala pu konga ele kai o nga manguia se mea o lo ye ka nga ka fe vai vai langa kala fonga e mai a fa pe fe vai vai se malo e fa fe langa ku maule ele pu langa le malo a fe vai vai se ainga e fa fe langa mausali le ai a fe vai vai se fala pu konga e fa fe onga le leinga fa konga ai loa. You know, if you know that these people working with you, ese ola kolo. Alu ese ai. Alu ese. Eis kai mi o au mai le onga for a long time. Your friends le onga, pong your friends mai au ka alo, pong your friends mai se mea sa even ya ia mau ka ngaka. Ai lo ka ngaka nga o le a whainga ai le ko whamamau ma le ngā luenga le ke ngā lue mo le atua. It's never too late to turn away. E le kuai o ngā e alu ese langa e a whainga lo sio manga ai mai se o le mafua anga o le tō whamamau o le anava tau o le manu lau ti o tu mai e le atua i lo loto mo tātou loto. E ka ko ke ngā ruru e pa penga fo i le tūlanga i tupulanga talvo for young people, you know, for those of you who are dating and becoming excited about your relationships, please look deeply. Think about yourself. Awa a whapea o iengi au makaki au whakula inga ma wa kuskusia i kokongo lo wolanga. Ya rula ni ka kai ke roe ma fai onga meetinga ia fa feilo ia manga onga ia wa e ya alu ka kai ma fai onga ku sa rua loko e maka ka ile walanga ka la ia kus pa ia fe mai au ale amo fa le tas au ale la kwa ko e le au le il mes sa i ya e ka au ale au le ma le la le ai ale ma ka u le loko ile ka lo fai ia woi loa lar kaumu ia re ala me kai au ia lai fula le maka pe uri le maka pe akia le lahuku o lo wingar kala o fa kasi maka ngaka fa wo i ngaka e maka ka u le li maka ngaka e mama o la ko loko o la ko ma fo fa amen e fa lo le upo le perfetta e le ma fa yo sa va vari fa kasi se ko lua pe ale loko ngakas ele ma fai ka ava pe o e ke mga ke i o le si ka ka mga ke e va fela nga no vakas e va fenga kukusa me ru ke kala ngoi pe a ese me o le mga o e ru le si sa e ru le si fu no ele fai ngo fie o nga ka wo e su le Lucas fu martasi foi po su mal fito me o malo uma fe va vai e fa uma kia po se ainga fe vai e malaia po vai mai le makau ki o le upo le tatou ni malaia
O le ainga whewawea ia mālaia. A house divided against itself will fall. O se ainga. A whapele kusa loko o se uso o se, siblings. O ko whawhinge, ko ngange. E whewawea iloa. Ma le peloa. O le ale mauku, ma le kele o ka mao ainga, ma le marorosi, ma le kua kele. E whewawea iloa. Ma le peloa. O le mea nga le mga ole i le ki apolo e whai a kako. E wha ese o kako loko. O e wai le mea nga kupu. E whai nga e le atua inga o vai. Maila nga ale anga ro le mauti e whai ese mea. O nga le role. A wai ma whai langa a kuiva kasi ka nga ka ise me whai. Ai a se le mauti. E le. E sa uro le kua wha ese ya. Ia nga. E whai koe mali sa mara e sa ule si male iri. E wako mai le ile sa ule si mara koropa. E ka ape iro. A le mea volanga, le aikia volanga, le manga orki a pole fai. E whae se ka kou ia ka kou upu. E sa ule se positive, e sa ule se negative. O le mea le ka huai, positive thinking from God in terms of faith. I le whatua tua, e ka kou ke karikongo i le tua. Ai a whai e sau e kalangoa le whakua, e sau le se kalangoa le popole. Mare a kua kuvale. Male fefe, male ai u, male le lava, male makiva. Kala ngoa foi me te vai, nge ai. Ele lava le fasoa, ele ako e kala yo mama ya ka ko, ya akimu la ka, ava fela pe akimu. Usala wa assumption. La wa assume le me le kupu. Ai pe kimu pe a. Ele finga ngofo maranga luanga ke alua ki finga luanga. Ele fua inga lau whainga luenga i le kau. E fua i le manga onga o le ainga. I le manga onga o le ainga. Me langa le pe e challenge mo i kako. Ia kukusa o kako loko. O ka ngaka ia kou ke malanga whakasi. Ai maise ai ko kongo le ngā luenga le tua. Ia kukusa o kako loko. Pe ko la iki le whaingu mela. Ai a kukusa loko. E manguia. E ma fai yang kako a e ale maunga maualunga. E ma fai kako ifo i lalo se vangu mauralo. E ma fai nga kako kule ia se pā inga ia malepe. Ma solo i lalo. O lo wha vai vai ia kako. So that is a challenge for us all this morning. E ka kau o nga kasi kako. We want to be in a house with one heart. One vision. Kasi le loko, kasi le ko fa mama o tātou te ngā lulu ei. E le mawhainga ko ngofo, i se ainga, i se kāresia, i se mālo e whe vai a. Whe ngofo e. E le o le kele o kupe e mangui ai mea. E le o le malolosi e mangui ai. E le o le koa kele. It's not the number, it's not the amount of your, the capital we have in the account. Le ai. O le loko wa ku whakasi. Wa ku whakasi. Makari kongu whakasi. We can do it. Ia ngā sawa vali rola ia. Ma o. We vai le whainga e le atua le principal. Wanga nga awe kiki o nga e pingi rau wiki anga. Wa vai. Ma ia le au kau. O vai o kiki o nga soro le au mako e koru se lau. Wa vai lo ma le upo leri. Ia le ngā kongu waki. O soro le mea. Vai. Awa manga ka fefel ka maro ki tua vai aku. So le e va fefenga match le koru se lau, mar koru se furu afe o ka kala me mai mikiang. Mai le tu e ke le ka winga le mea. Awa le me o lo sky. E ye le awala. Ye le ka yala, e ye le fainga le a le ai ki le a fai o ke mangmara. Ya ga e ku si le fia le kala. O inga mo ai le swafa vole le o Jehova Saloma. O file mule loko ki kionga. Inga wia kari kongu. E iai le tua whakasi maia. O me walanga ia kako. Penga o oe mangisi ko e kiki. Ai iai le tua. E ma whai lawan kako whaia. So ele o le ngumela. It's not the quantity, but the quality. Ele whapele anga le ngumela ko kele. Le ia kahua. Kahua ko. Ai aua nge i rely ia kako whapea. Se ilongo o le whai ngumela ko kele. Wal menga ko sai fo ile tua ya kavika. Ko fo fai kau au kau. Pe fo ringa wa fu alonga malosi. Ile fai ngomelo fika fika le ai.
e leo na whaingu mela fika ma le malo losi o mea kau e ga mai a isa la e lua veni ya meni ke minga lenga kupu ai fo ia le mei ia sola Uganda a vakua ia mfea ia ka ngaka uma lava isa la e runga mai wha malo si el ka malo e re ia senga o vai mai le kai mea ngalua i leri a ngalua leri ko kungu ia kako nothing is too hard for us e re aise me whainka ia kako o solve the problem ma kauinga se kaua whale nganga loa whainga. The only thing is trust the Lord and have faith in him. Vai mai nga kako wolola ia e le ai ma se mea kako ke popole. Amen. So ia fili whale lei ka ngaka ko ke ngalulue ka ngaka ko ke sava vari whakasi a uange i shoulder to shoulder a eo aku o e sele i kula kuwai. Amen. Choose people who want you to go where you want to go. Let them be your encouragement. Ia e whiwhilia tangata e fia mamana nao e o whatasi mo e le meolo e fialu iai. Ia vea i lato ma wha malosia te oe. Ma nga iai o la kala lea i le ruta e whalon whai upas funma le lima. Pe mai. E whai o ia te oe ma wha malosia o lo wola. Ma tausi lo matua. A wa o le a vālau tama, o le a lofa ia te oe, o le kaukalai, o le kaukalai ke ngi o ruta, mai o le a lofa ia te oe, e a lofa ia Naomi, mai ua whanau, o le leia ia te oe, fili ka ngaka, e alo lofa ia ke oe. Ai, ma ngai choose people, you know, e ke loe, they like you, they love you, they support you, they can help you in everything. Iso se me fili ka ko ai o ke fili ka ngaka e sweet talk ai o aki mai ku o ro muri unu e manga ia la ko upu ai le support ke ia fili la ka va pena vai manga ia kala mai e fai o ia o e ma fa ma lo si lo wola ma tau si lo matua wa o le a vala utane o le a lofa ia o e ua fanau o le ia o e silly i tamatane e toa fitu. O ka ngaka e alo lofa yaki oe, e siri aku, ro lako maka ngō fie, mo ro lako le lei, mo ro lako malosi, ngai lo mea kauwhangi ukiria o ngai ola. Amen? Ia, o manuia le li ia te oe, e au matiute, ma whaiva ua whea ngai ma oe, i le nei fo yaso, e mai se le anga i atu le weekend, e anga le fo i le tua, i so se lava singa, whea ngai ma tātou, whaftaita mā, ta ianga anga pa ia, tai lau whaunga, aftai le upo le poto, ma le anganga whaalinga, le upo le ata mata mai, ma le anganga le malama, o e whasoa mai ai mātou, i o mātou mātahala, i o e filifilia tangata, e tutusa mai mātou, i le tō whama mau e au mai, ina ia iu, i le vi inga o Yesu, ma ia ina ai o mātou. Ia wane foi fuala upo le nei tai au whamore mone le rie. Ia whamanuia o lātou loto, anga lei lātou au nanga. I so se matata, i so se tiute, o to tofi ei lātou. Le ngata ile nei aso, au aso malama. Ia oe rungo le awala, o le ea, o le sami, lau ele po whea lava o whita whea iai, lau whana. Mole mole angang po iai lau pui ngai ai lātou. Ia whamanuia po iau au na tofi o le tala le lei, iau au na missionare, na whawhia le Rolani. Mas foi na yuso sa wai no le mau e winga ya te oe. O manuia mai le nei atu no ma tu o mo wai i ona tai e malo i company me fala mutonga. Ai mai se o lau e kalesia. Ma pe foi ona tangata no. Ya ele fa pito manuia tasi mo Australia. E fa pe le la lo langi atu. Ai mai se o matu o tu pele o samo. Na matu talo le li. Fa manuia mai ai matu uma ile nei yaso. Ia i ule ne yaso le fia ma le manuia ma le saunga le mu. Ai vi ia i pelawa le suafa mamalu, le suafa pa ia o Yesu ke riso lo matu ua lei mo lo matu whaola o ia ala tu ia matu talo nei. Amen.